Ini na ko isab iya may katakite ko ito niya pagpaurungan iya kasami mag-react. React mag-ngikip dug painte mo. Burume ni painte may hinang-hinang te asal lui bineta do erisimeta may react lay. Barangay imban ni ko pa iniin. Uy may dairay pagpaurungan, uy bakas makapag-season ni siye makazari pagpaurungan pasal may react lay. Nasuga sa iyan buhadja si kay TV isab may lelahin ara-ara tabi mag-reactin dani suga tuntut tabi iya may warning kemon riniak ingin ni hadda iya takite tabi palabat si warten min mga sandal kita tabi mag-react dani bisuga may react tabi may mangitkip duk may mangukmi tubok tabi ni hadja lay ko santiki miyan ni hadja suga pegi si ko itu pegi sabab may putolab iyan iyo be isab dayang kamanisan kemon may dendehin sarung may kami may lalahin liyan do kami may mga salili den derwada may kamugusarin. Ubus damikyan nendo isab kami may dende bang ni kaam taga ella isab palabaron biru isab bi ellavin duk do isab kaam gay kapag kamalan iye may magbudjang kaam magpiling bituanan ekta ko ito tentakitek hape me dende bituanan atau kan me bujangin mag-post atau kan bang niya mag-chat si siye tapi ang hadjay si memang gak makahinangyehin magpain niya elani me bituanan gana elani pagpi me dende taga elahin gak ni niya elani magliw ni pagakahin ko ito hangkan suga ruisab kita bi mikil-mikil iye me lelahin si me dende nilaw-nilay raho kita may kahalan sini lahat dera kita may dairay mag-chat may ine mandoga kita may kahalan kaami sab may painte may karindehan duki sab may ellavin painte istidi bayarin si kaam kumain isab ka ambang ni kam tege anak may dambua may duwe ko ni kaam abahi ngongohan gen ni kaam tao ngalisinan luebi gen ni kam tao nagdenderende gen ni kam tao mengi dumain sa ai mangkin de ka makapikil magbengi-bengi bang de ka makapagtiman duk ellavin ubus ngalano ni ka pabalik buni makapag OFW yun ni piling-piling ni bujang ni pabalik mangkin ni ellavin magmatean da pabalik palisin ka dumain luisab me semo-semo ni bihadja ek kami tagite ko sa ai ubus mangkin ni ngalisin pinayaman me dendehin bang ni siya magbituanan ubus pagpinay sa taga ella na isab semo-semo na isab bang ni taga anak suga ruisab pakitebi si mi ellavin we lisin ka bengi-bengi ruisab lano-lano ruisab ni papahin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wal barakatuh.